Mr. Mark Carlo Gintu, manok ng Anbulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Gemma Ebron, manok ng Zaragoza, Nueva Ecija. Makatakdang kasal King March 9, 2024, ang maganap King St. Vincent Ferrer Parish, San Vicente, Zaragoza, Nueva Ecija. Mr. Aris Ferrer, manok ng Anbulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Viana Camille Di Mabuyo, manok ng San Isidro, Bacolor, Pampanga. Ang makatakdang kasal King March 2, 2024, ang maganap King San Guillermo Parish, Bacolor, Pampanga. Nung ninuman po kaya kataming ating balong nanumang bage, o pamikatagon amalyaring maging sumbagal King kasaldaring mesang bitla, sukat tamo po agad di pabalo King Kura Paroko o King Opisina ning parokya. Kaniting banalamisa, iyabe tala naman po, king panalangin tamo, ing kapasalamatan dari, Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Munoz, Garcia family, Ocampo family, Dan Concepcion, Romeo Galura, Mr. and Mrs. Salvador Patdu, Josephine Patdu Villarino, Miss Corazon Nicdao, Malu Web, Peter Pan Funeral Parlor and Bicycle Shop, Gloria Matic, Estrelita Di Macali, Dali Kanda, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Nelson Drugstore, Mamerto Encinia Dizon, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Rolando and Emily Narne, Arnold and Dioscora Luge, Alfeo and Antoinette Dungka, Nicomedes and Jocelyn Dungka, Herbert and Arcel Dungka, Eliezer and Jocelyn Dungka, Mr. Virginia Luge, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, Jaime and Angelita Gopez, Agnes Regala, Trinidad Mercado Regala, Omer and Vilma Valencia, Rodel Tuliao, Mr. and Mrs. Erickson Rivera para king karelang wedding anniversary, kambeda ring karelang pamilya. Para king special intentions dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Maria Manalo, Alicia Samya, Gopez Alfonso siblings, Eds L. and Annalisa Villapando, Francis Pagku. Para king safe travel dari Felinor Pagku and family. Para king Aldo Dakyabaitan di Annalisa Villapando, Silvina Pingul, Emilia Miranda. Para king quick recovery ng Florence Mary Kosewik. Para king complete healing ng Dan Concepcion, Steven Gangano, Rose Ann Santos. Iulino, sana king kayarian ng maligaya ring kapatatang mayang unabi, lalong-lalo na yung kaladwa dari Donato Gadi, Amelia Gadi, Jose Samson, Cesaria Miranda, Alfredo Manyo Sr., Roberto Manalang para king karelang death anniversary. Para king 40 days ng Magdalena Santa Cruz. Antimurin ing kaladwa dari Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Victoriana, Miguel, Reynan, Edgar, Daniel, Leonardo, Josie, Rodolfo, Segundo, Isabel, Manuel Sr., Milagros, Ruben Arturo Sr., Marisa, Asuncion Jonisha, Isabelita, Derek Gregorio Jr., Leonor, Noli Sr., Edwin, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Nicolasa, Teresita, Francisco, Alvin, Efren Gambi, Dalisay, Armando David, Julia Adelaida, Emiliano, Angela, Francisco Ricardo, Joseph, Apong Pidjong, Aguinaldo, Jose, David, Tatang Mau, Delfina, Hilarion, Josefina, Isabela, Istino, Avelina, Fernando, Normita, Fredelito, Elvira, Anacleta, Virgilio, Apong Mayang, Francisca,
Juanita, Segundina, Javier at ding sablang kaladwa. Talakad ta po. King lagyuning ipampo ring anak, kampo ring Espiritu Santo, Amen. ing ginumantabe ke kayo. At kaya ka, antimo rin. Kaluguran kong kapatad, ing maulang fiesta ning kaligtasan tamo milalapit na. Hulinita, umpisan tala ring aldo ning pamagsadya at pamagbayo, banapagmasusyan tala ring sakramento ning Paskwa, ay ing kamatayan at pangasubli ng Mebye, Kristo. Geni king kabilugan na banal a kapulugan, ding mayalal, mapili at mayaos la, king makakabos ng danum ning bayong pangabait. Manalangin tamo. O Ginoo, pakiramdaman mula ring panalangin da ring sablang mamaos keka, patawaran mula ring kasalanan da ring mamamin kareti, at king mapamakalulong lugod mo, pagkalam mo kay kami ing pamamatawad mo at ing kapayapan mo. Itinganaduan mi king kapamilatan ing ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyet magari, kambemo at ning banal ay Espiritu, metong mo kimpanga Diyos, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, inubog ming tao iba't king alikabok ning yato at pengisnawa me keya ing espiritu ning biye. Dapot ginulot yakek at mi kasala. Kaniting panauning pamanisi adwan mi ing kekang pakalulu. Ibalik mo keka at king biye. Pigtagumpen ning anak mo, alang-alang ke kami, kapamilataning kamatayan na king krus. Huling mabiyay at magari, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Nga na nin Diyos kang Noe at karing anak na. Makipagkasundo ko kay kayo at pat kinakaring maging palipiyo. Ampong kimbalang mabiyelelangan akayabeyo. Ayup, animal amalyap at matunod. Karin sablang animal at kinuldas kindaw nga kayabeyo. Ikasunduan ya ini. Makipagkasundo ko kay kayo kung inapasibayo mi kaalbog, ama kamate ka rin sablang melalang, ina mi kaalbog pang sumira king yato. Tiglong na pa nin Diyos, o inintanda ibi ako ka rin lahing salisi, tanda nining kasunduan pilatan ko, at ikading sablang mabi lelangan kayabe mo. Bibili kay ka rin biga in pananari ko, anting tanda ning kasunduan, pilatan ko at ning yato. Potantak pangkeng biga ing yato at luntoy pananari ka ring biga. Ganakan keng kasunduan na gewa ko, pilatan ko at ikading sablang mabye. Na mikaalbog mang lumipol ka ring mabye. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, dingdalan mo o Gino, lugudlat katutuan, karetang tutupad king kekang kasunduan. Dingdalan mo, O Ginu, lugudla at katutuan, karetang tutupad king kekang kasanduan. Ginu kako ituro mula sa kekang dalan, ituro mula kako kekang tuntunan, ituro mo ko tayran king kekang katutuan, uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Dingdalan mo, O Ginu, lugudla at katutuan, karetang tutupad king kekang kasanduan. O Ginu ganakan mo, lugod mong ekukupas, ake tapang minuna kekanang pisyag, uling niwagas at lugod mo at kaya panlub, emukasa kakalingwan, O Ginu. Dingdalan mo, O Ginu, lugudla at katutuan, karetang tutupad king kekang kasanduan. Mayepeng Ginu at makatuliran, tuturo na yung tunay dalan, karing makasalanan, daralan o ring mapagkumbaba, kindalaning katuliran, karela tuturo na in tunay dalan. Dingdalan mo, O Ginu, lugudla at katutuan, karetang tutupad king kekang kasanduan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Kapatad, uling i Kristo mismo meteya para ke kayo, misan mo, at para kapilan man, meteya para karing kekong kasalanan. Ban kanita, akwana kong ilapit king Diyos. Petere ing keyang katawan, dapot sinubliyang mebye, ang tintawong espiritual, ating espiritu na mintaya at memalita karing espiritong makasukol. Deti ilaring espiritura retang emamintuking Diyos, inyang mapibabatayang manaya king pamagbalik dalub, kanitang panahon a kasalukuyan e pang gagawan Noe, ingkeyang daong. Ding mapilan katao king daong, walula e gana-gana, mesa gipla king danum. Ing danum amistulang larawaning binyag, ang yeni makaligtas ke kayo. Iti e amistulang pamanos,
king dinat ning katawan. Nune, metong yang pangakong papasyag ning malinis a konsensya, king Diyos. Ing binyag, makakabus ke kayo, kapamilataning pangasubli ng mebye, Heso Kristo, aminukyat na banwa, at mag-ari king wananing Diyos, mag-ari karing sablang anghel, at karing kayo payan, at upayang, at yu karin banwa. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos, parangalantaya po ing maya pabalita. Ginoo manatili ake kayo. At kaya ka, antemorin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, delane ning Espiritu Jesus, king disyerto. Karinya menatili kilub ning 40 aldo. Tikswaneng Satanas, mangalyap lang animal ding karin manuknangan. Dapo ti Jesus, ere pepaburen ding anghel, nune sinilbiande. Inyang mesukulyay Juan, i Jesus bintaya Galilea at penaral ne ing mayap abalitang ibat king Dios. Miras na ing mituldong panahon nga nang sinabi, at malapit na ing pamagari ning Dios. Sisyan yulat painggulutan ding kekong kasalanan at maniwala ko king mayap abalita adaralako. Pakamalan kong kapatading mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Mayapayabak po kaya kaingan. Napon linwal napon. Kunwari ko, pakeng wedding nang linwal napon. Heya balo. Hayak po balo ke. 39:11. Yan, yung linwal napon.
Ngayon kaya ng lumwal. Kay ba't na po ng 39 na ano ya? 40. Tiya pang 40 yung weteng. Ha? Kunwari ko, pabalo yung ang ganyan eh. At hindi pong 40 yung wedding na po. Kasi, kaya pong kekatamong kapag masusyan ngeni, o ba't alayang patugot, lalwal bilang 40, 40 aldo. Nung pekapakiramdaman tayo po yung mumunang pamamasa, tungkol ya kang Noe, ginawayang maragula-maragula daung, at tinutos na ning Diyos, king mamili ya, at tagkat na la, detang bisang tuki, king daung, uling mika maragul ay albog. Pilan niya pong aldo yung albog? 40 aldo. Noah's Ark ne po. 40 days and 40 nights, limbog. At kaybat, kening mumunang pamamasa, dimdamtamo king may ngako yung ginu, enane kapilan man, payalbugan at siran ing yato. Kening kekatang ebanghelyo, dimdam taya naman ing ginu. Kening panaunay tangana, delane ning espiritu ing ginung Jesus karin king disyerto at tikswane kanung satanas. Pilan pong pulong aldo? Again, patapulong aldo. 40 days and 40 nights, he stayed in the desert, manatiliya ka rin, at tikswaneng satanas. At makanyan mo naman po, at sutangin iking mumuna ng Domingo ning Kwaresma. Biklat tayo po anyang Miyerkules, anyang mga bitanga bukaring kay katangkanwan. Pilan niya pong aldo, Kwaresma'y batya kay nga manong? 40, ne po. Anyapin, ing degla parangeni, 43. Po makanta. Po tateranan po masambot kayo, ako sangkanan nyo. Pero nung teyayat sinambot kayo, kalingwan yung balato ko ne. Kaluguran kong kabatahan, 40 aldo. Ining dindam tamong ngeni, kinging ginu, delane kanu. Ning espiritu karin king disyerto, bantok swane, ning satanas. At ing pamanukso na yapin itang akitane. Akitane karing miyayaliwang bage. Well, in the Gospel of Mark, Samaria mo. Pero king Gospel of Matthew and Gospel of Luke, paliwanag ya na akitane king kayamanan, king katanyagan, king kasikatan, at miyaliwapang upaya. Kaluguran kong kapatad, o ining kay katamong ebanghelyo king mumuna ng Domingo ning Kwaresma. Jesus will be attracted to all these things, nepo. At itamo man, karen tukso, kakambal tanepin. Bala namo, mayayatrak tamo, nepo. At ingkang ikit kene, burime. Ikit may tangimala ning kayabe mo sinimba, ay sali kong makanyan nga mo, nepo. Ikit may tang saken na aro, I will drive that car someday nga mo, nepo. Potang ikit mong mayayat ya, di ka na sandiling mayayat. Pero mamayinggit ka, Karena, because you're attracted so many things. Kasi ti ka nga kakit, ti ka daramdaman, at ating ka nga papansinan. Everything that is in you